Abanye babalandeli bakaKhuzani, abanye babalandeli bakwaGuqa, njengomuntu onokubona izinto ayibone nje generally from the distance. Angisiyena umpetha wokuba umlandeli, angisiyena induna, angilutho nje. Ngumuntu obukayo nje at a distance. Kodwa okungifikelayo nengikubonayo okwenzakalayo, kunabantu abangasibona abalandeli bakaKhuzani. Ngike ngayikhuluma lento phambilini, ngiyayiphinda namanje. Abanye abalandeli bakaKhuzani abamuvi njengabalandeli bakhe, abamuvi njengabantu abamlandelayo abafisa ukumbona uye phambili. Inkinga abantu bakanjalo, abantu abane-platform, abantu abanalo ithuba lokuthi bangashintsha imiqondo yabanye abantu. Bangakwazi ukukhombisa abanye abantu balide indlela, bakhombisa ukuthi nazi indlela ehanjwa eya phambili. Kodwa i-behavior yabo online ayijabulisi, akusiyo. Abanye abalandeli bakaKhuzani abanandaba nomsebenzi wakhe, abanandaba naye. Banendaba nokuthi umuntu wathi ngumlandeli kaKhuzani wabe segcina lapho. Wenza amavidiyo kayi-1 million. Ehambe ekhuluma, ehambe egaxela kuzona zonke iy'ndawo lezi, kodwa angafokhasi entweni kaKhuzani. Usesanjani igama owaziyo ukuthi lizokunikeza something ume ngalo, but wena awukho omsiza ngakho lowo muntu lowo ukuthi aphakame ngandlela thize. Abantu bayayithanda iy'ndawo futhi amadoda, abantu besimame nisenkingeni yithi singamadoda, siyayithanda iy'ndaba. Lapho okukhulunywa khona sekukancane manje ukuba abantu besimame. Yabo lokho maskandi, hayi amadoda aney'ndaba ukudlula abantu besimame manje. Angazi lento yenzeke kanjani nokuthi sifike kanjani lapho, nanokuthi yini isixazululo. Mangike ngibona ukuthi abanye babafana bangamanina abanikezwe amaphenti abo, amadilozi bawagqoke official. Umuntu agqoke iphenti lakhe asho ukuthi mina ngokwe-behavior yami sengiyinina, sengidlule imbokodo ayisatholi lutho. Into esishodayo kumina ukuthi ngingene esikhathini njengabantu besimame, ngoba abakhulumi Nkosi yami, understand ukuthi kwenzakalani, what is going on, what is the way forward. Futhi nje-ke abasalawuleki, khohlwane izinto abazenzayo hayi kuyoshona ilanga. So mina engibuza khona ukuthi what was the purpose in the first place? Kanti uTikTok kwakungowani? Because uTikTok kwakuyi-platform yokuthi yena umuntu akhulume ngalento le ayithandayo. If ethanda ukukhuluma ngebhizinisi ayenzayo, you push your business. If uhlangana nabantu abazokuchushisa into ethize elifini, bayakuchushisa. If kunento ethize e-interestayo, i-content ethize, uyasticka kuyona. If nawe uzenzela i-content yakho, uyayenza leyo content yakho beside ukuthi umlandeli kaKhuzani, it's okay upush i-content yakho because it's your platform. Kodwa konke lokho akwenzeki, kuhanje kuyolanda iy'ndaba ngale, xatshane, kukhulunywe, ubani wayek-live wathi akwenziwe kanjena, ini izinto ezingenamsebenzi, izinto ezingeze zifikise ndawo. Asizukuya ndawo ngaleyo nto leyo. Kusizane ngane zakwethu, kusizane. Angeke kusize umuntu, kuzokubhilda wena, angeke ukubhilde. So why keep on focusing on the negatives instead of positives? Because seyikhulunyiwe izinto over and over again ukuthi yena if ungumuntu, not because mhlawumbe sekhulunywa ngoba mhlawumbe umuntu umlandeli kabani bani, but lo muntu owavela ngaye nokuthi uyamthanda amrepresent kahle. At least ukuba wavela ukuthi uyamthanda nje kuphela, wayiyeka i-content ukuyenza ngayo, wazifocusela empilweni yakho, kwakuyoba ngcono. Because laphana uvela as a person naye okulolu hlangothi lolo, but indlela omuva ngayo ayijabulisi. Amavidiyo anjengalawa ukuthi siwenze unnecessary because kunabantu ababukayo, abasabayo ukukhuluma, abasabayo ukuvela kwekhamera ukuthi akhulume izinto ezinjengalezi ngoba esaba ukuthi umuntu bazom-unfollowa. Phela unfollowana kulezi nsuku bakuncikisela ngama-followers, hayi so unfollowa phela. So ngayibuka i-content yakho uyancikisela ngoba
so ukhuluma into ethize abantu abangafuni ukushintsha kuyo. Kungesikhona ukuthi mhlawumbe abantu abangafuni ukushintsha entweni mabetshelwa imbokodo amadoda anokutshela into akugoloze izibhadi. Ubone lento le ayinasidingo, akumelanga niyenze le. Even if uyayenza lento awungayenzeli eceleni kungabonakala ukuthi wenza lento. Hayi umuntu ufuna public. Why is that? What are you trying to achieve? Ufuna ukubona ukuthi ungcono kunabanye. So I don't know ukuthi uzowenzakalani, but the way nenza ngakhona nenihamba ngakhona, I'm telling you, sooner or later indaba yokweseka uKhuzani wena umsaka ngakhona izobuyela kuleya nto leyana ukuthi qhamuka umuntu onjengeRasta azoxova nixova anitshele ngeqhawe lethu libheda kanjani. Nikuvumele lokho njeke ningalo ngoba yini nifocuse ezintweni engenamsebenzi, ezintweni engenasidingo, engazi ukuthi nifuna ukutholana ezindabeni because izindaba azinasiphethe esihle. Kuhle ukuphusha niphusha umsebenzi weqhawe ngendlela thize, niyaphusha online, all music platform niyaphusha, nenza sure. If kunento othanda ukuyenza on that day, you do it. If kune content ufuna ukuyibuka, uyayibuka. But the main point lo muntu lo uyo omphushayo because is the content owadecide ukuvela ngayo. Uma usuphakathi usuthi hayi mina ngeke wawathi uqalelani kanti waneza abantu idea ukuthi bekuphusha content yakho, bekuphusha account yakho. Manje mase ukuphatha nendawo usuzokhuluma enye language, lento ayisebenzi. So abanye benu angibaqondi ukuthi bayini, kodwa sengiyabona manje ukuthi kancane kancane abanye bayavela amanina okuzomelana neza amadelozi, umuntu aliqoke idelozi lakhe ahamba esitolo abuze ukuthi mangengaka ngiqhawusa isibani, afake nephini falakho umuntu abe yinina official, ngoba iyona nto abantu abayenza kangcono leyo abazoqualify kangcono because indlela abahamba ngayo akujabulisi ngempela. Mina I don't think somehow the way behave ngayo online Khuzani uhappy ngalonto leyo. Uma ungavela nje ubuze ukhuba ngalendlela engenza ngayo uhappy, angeke abe happy Khuzani. Wena umuntu omrepresentayo ovele ngaye ngommusic wakhe nangecontent obuyenza ngayo, angeke azathi uproud ngalento leyo oyenzayo. Pho uqhubelana wenza into nawe ubona ukuthi omunye umuntu othi wena uyamrepresent ngeke izimjabulise lonto leyo. Abantu abazama ukushintsha, abantu abazama ukuyeka lento abayenzayo. Thina akukho sincenga ukuthi sinisithande kukhona mhlawumbe ukuthi anizokungena ku-YouTube wethu, anizokulike okweni lokho. Okusalayo umuntu into ayikhulumayo izovela, izozibonakalisa kubantu ukuthi hawu nalento yakhulunywa kwiNdlovu Soweto TV ukuthi abalandeli bagoqa babuye beba amanina, abanye baba abayingcosana, not bonke, ingcosana ingamanina too much. Nohamba niyibonele nabo balandeli lapho ukuthi yibo abadunga bemoshe indlela okusebenza ngayo kwaguqa, because abanye basafuna ukuvela nabanye basafisa ukuthi bebonakala. Bazobonakala kanjani uma bebona nina nenza indlela enenza ngayo? Akushintshi ukwenza bafethu, ngiyabonga.